khovel thil mak zinga a ber nia kan hriat thlawhna leh longbo thinna hmun Bermuda Triangle chanchin leh a chhunga thil mak tak an hmuh chanchin ngai thlak ho na hi lo na yang Bermuda Triangle hi North Atlantic Ocean area thlang lam deva om ania chu hmuna chuan aircraft leh long tam tak an lo bo to thina chin hriat lo leh chui zui thei lovin an pil bo ta mia zel thin ani heng hmun pathum Bermuda Florida leh Puerto Rico te hi ngai ruat na in an rin zoma chutia an thai zom chuan kilthum nei triangle alo ni ta a chu triangle area huam chung tuipuya chuan thilmak tak tak longbo thlawhna bo leh thilmak tang te a thleng thina chumi ani awang chuan Bermuda Triangle ti in a hming an lo vuah ta ani Bermuda Triangle area ina a huam chin zia ka om ma sa ber chu kum sang ka zakwa som rupalia Vincent Geddes an Pulp magazine Argosia article azia khan alanga chuta ari ruang aduan chu Miami Florida Peninsula le San Juan Puerto Rico le Mid Atlantic Island of Bermuda in karte so ani ma se ziak tu hnung lam hovin heta triangle area asoi hi an pom talem lova an hnulama ziak tu te soidan adang le tadaya chulai tui pui triangle ina a huam chin chu kilometer nuai som pathum atanga kilometer nuai som thum pakwa vela zawani song lai tui pui so long pui service na kong lun tak mayani a chuti khopa lau om le huaisar chuan soima se America Europe le Caribbean island port te khu ni tin mai hian an lun hle a triangle area vela an in sul pel nuk hlom reng tho ani Bermuda area a bona thleng nia soi rei to ber chu September ni som pasari sangka chkwa som nga khan Miami Herald Associated Press a Edward Van Winkle Jones an article a azia khan alanga kumni nuwa Fed magazine po in See Mystery at our Back Door ti chu short article in George St. John a publish velia thona le longbo tam tak ada tela thona som pakwa bo po kha tarlan ani thona som pakwa bo ta chanchin bik chu April sang zakwa som rupati khan American Legion magazine a tarlan ani le a Alan W.E. Card azia chuan flight leader khan tuivar omna zona kan thloka thil amu mal lo zo vek to hoya tak nge kan ompo kan the to lo tuipo a hring vek tia a soi kha aziak tel bok ani Navy Board of Inquiry official te thu soi thona kha Mars planeta a chaudai ti po kha aziak tel nge ani ziak tu dang dang ten thil thleng rang an ziak vele ta zela ma se Arizona State University a research librarian le the Bermuda Triangle Mystery Solved ti ziak tu ni bok Lawrence David Chuan ziak tu Geddes le an hnulama ziak tu te khan Bermuda Triangle a thil thleng chanchin te kha an uar tuk atia bel chian dol lo takpo ni in asoi Bermuda Triangle a thil mak thleng thin ni asoi ring tu te chuan thil fiana sang an chhop chuaka triangle writer then khat chuan supernatural lam hoin ngai dan an siama explanation then khat la chuan Atlantis khomwal bo ta atanga tuna an technology chambang lo om effect ni in an tar lang bok ziak tu dang tela in UFO nen an me bela heng idan hi Steven Spielberg an a science fiction film Close Encounter of the Third Kind tia alo mang to he a chu film a chuan thona som phukwa bo ta a air crew te chu alien ho lak bo an ni chanchin atel ani thil fel lo le mak chanchin tam tak ziak thin tu Charles Burlich Spot Khan triangle bo ta te bodan chuina theory sang alo nei ve to bok ani thilmak tak pakhat chu triangle long le thona bo ta jinga then khat khan an bo tira ground control lam an hril ber thin chu compass problem ani fo maya chu wangin triangle area khuan magnetic anomaly a om ngei ni in an ngaya anomaly chu engthil wanga om nge ti hriat po ani ta chuang lawani tin magnetic pole omna azurin compass hian natural magnetic variation aneya chu navigator ten kumzatel liamta atang khan an lo hredai to ani magnetic compass north lam le geographic north lama magnetic hi hun tlem te a chau thumun an ni theya chutianga magnetic anomaly awang chuan triangle area po hian thilmak a thleng thin ti na em ni ta ang longbo thona bo te kan ti a chung te chu magnetic force awangin
hi bo thei tu thil in siam a om ti na nge ni don zo Bermuda Triangle ni phung hrilh fia dan pakhat chu Gulf Stream lam a hoi ve le ta a Gulf Stream chu tui luang ani a chu tui luang chu Gulf of Mexico atanga in tran thermohaline circulation in anor kala Strait of Florida a luang tlang le in North Atlantic Ocean a luang lut ta ani kan soi tumber chu tui fin riat tui chunglanga a hran pa in lui a luang ti na hani chu lui luan chak zong chu 2.5 meter per second lai ani thai thin ani chu wangin seaplane le long engine chia lui puya tang khang te chu lui chuan a len bo thei tura an ngai long le thlona bo chan ni a rin dang le chu human error ani khipui atle don ti hriat lok to kwa an chuak lui ram zel thin kha mi tam tak bo thin na ani chok January ni khat sangka zakwa somnga pariat khan Florida atanga chimlama khitle line businessman Harvey Conover chu along yet in a inkar chuaka thila anaviau mai sia tui phone aso sang em boka along nen chuan tui fin riata avabo pha ta ani tropical cyclones anti hi thlipui na tak mai ania tropical water atanga in siam ani hetiang thlipui wang hian mi sang tel an lo thi to a dollar billion hu lai thil ati cheto bok Bermuda Triangle a long le thlona bo vak thin chan bernia soi pakhat dang le chu methane hydrate natural gas om tam em na zone a om wang ani hriat chian zual nan Australia laboratory experiment an neya purple bubbles chuan tui density ati hniama scale model ship an siam chu ati pil thei ta reng ani long bo fo kha tui fin riat monga methane bubbles om put chuakina a thlen ni in scientist ten an soi chutiang bubbles chu tuinen cho pol hian tui density a hniam sota tuya thil lang reng chu tuimong lama an pil thazel thin ani American scientist ten chu theory chu tak ani MT in an han en chinta le no lian taka tuyan da a amonga air da lutin bubble an siama nowa chuan bol ri dani nang lo chu an han da tanwala bubble an han switch on chia chuan bol chu an pil ta vek mai ni chu mechanism chuan Bermuda Triangle along bo tam tak bo dan kha ati chiang thokhat viawin an ngaya tui fin riat mong lama nu ma le ke them om lovin an pil thata thin ni in an ring ta ber ani ama ero chu tui na ade phak lo thona kha zo zai bo ta te kha engwange ni ve ta ang ti hi zona chan har tak alani ve le ta tho ani Bermuda Triangle la bo zinga tlem chan chin chau shu tri tamai ila triangle chuina scientific theory soi chho lem lo rengot po tam taka oma khovel mun danga long le thona bo an soi ain he muna hi chuan bo atam fe zoka chanchin mak soi tur po atam zok ani supernatural theory lam hoya chuina po thanem taka oma mitam takin alien UFO thil ti ni nan ngaya ma se theory ngai ven lo tak pakhat chu Lost City Atlantis nena chui zom na kha ani kha ko puibo Atlantis a an thiam na sang tak mai advanced technology khoi emolaya la kha theory a wormholes le dimension slip te siam tu kha niangai an bok ani theory chu engpo lo ni te reng se thil pakhat chiang takalang chu Bermuda Triangle a son chin hriat thei to lo le chui zui dan hau lova long le thona bo tam taka ngeya a chan ero theory chau kan nei thei ri ani kumsang ka zakwa somli panga khan torpedo bomber panga ten training exercise an neya sung thlona sang chuang te chu an zawa in mi som pali ngot an nia thlona khal zirlai an ni chu chutia thlona khal zira Bermuda Triangle area chung tuipui chungvela an thlok kwal chu an bo mi a sul nu le thil ke thempo engma mu tur om der lo maya mun pui lam atangin thlona le longrol nen be pui thlakin an zong takna a Shio boson ang mai ani a are in are vung tamai ani tin kumsang khazariat somriat pakhat khan longpui ming thang zet mai Ellen Austin po abowa Ellen Austin longpui chu New York le London in kar tui finriat zau tak Atlantic Ocean paltlanga zin thin ani Ellen Austin long chu ama maya bo ni in alang lova azin konga tum hni ngot long dang dai deuh atok tlat ani chutia Bermuda Triangle area chunga atlan lai chuan longmak deuh mai passenger on reng lo hi atoka Ellen Austin longa thoktu through member then khatchu
long ro ka chuan thil om dan en fia turin an valu tira crew ho valu na long pui le Ellen Austin long chu arwalin an khala ma se ni hni hnuwa tui phone le thlipui arot om thuta long dang dai tak chu atlan chak tial tiala long pui le achunga crew valu te chu an bo ta vek mai ani thatlem liam hnu in Ellen Austin long chuan azin konga kha long pui bok kha atok non le a crew an valu tir te kha an lo om to hau lo mai le ama ang thobin crew an tir lut le a ama in an thian valu ta te an bo tak vek awang khan crew ho po chuan lu chu an hre to le a pa se thupek zom angai miau si a an valut le a van doi thak takin thlipui le tui phone aso sang le ta thuta crew valut te le long chu an bo non le veka chuta chin chu mu le ti reng a talawani kum sang kha zakwa som beriat po khan long lian tak USS Cyclops Carol ship chu apil bo le mi amaya chu long chu World War I hun laya long dang dang te fuel supply tu ber ani train khatia abo kha Barbados atonga Baltimore lama azin lai tak ania longa chuang crew po zatum lai an bo tel ani atira military lam chuan German submarine in a attack wanga pil emo bo emo a an ngaya ti chuan Sharks party ten thei top chu in an zonga ma se ake them tak ngel po mu tur om bok si lo ani kum sang ka chakua somli pariat khan Bermuda Triangle area tho kwan British thona Tudor Star Tiger tia an soi chu abo vele a Santa Maria atanga thok chuak ania passenger somni panga lai an chuanga an vain an bo ta vek ani Bermuda Triangle area zone a tho thlen phat atangin radio contact zong chu buain abo veka biak po ngaina a om tak si lova chuan zong turin aircraft tam tak tir chua ngal an nia ma se han chui zui dan kong po om lovin abo mia tamaya zon mu ti reng om talo ani kum sang kha zakwa somli period kum vek khan thlona pakhat flight DC3 chu Bermuda Triangle la abo le a chu thlona Douglas Dakota DC3 chu Puerto Rico atanga Miami lampan ania abo level khan atumna tur po awatheng phei trep to nge a passenger somni peruk lai chon na ni in an vai bo le ta ani an biak po thei nung ber chu atumna mun tur atanga mile som nga vela la a om lai ani he thona po hi nasatakin an zong na a mu zo lo ani le ta tho ani kum sang kha chakwa somrup pasari khan long lian luxury cabin cruiser witchcraft tia an soi chu abo le a chu long nei tu chu hotel lama ei zong tu hosa tonto barak ani an va bo ta kha Miami shoreline vela Christmas light moi takte apa thir tir vel tuma long nena an chuak kha ani chumi zan chuan an chuan na long chuan thilmak tak unidentified object an ti mai chu an suwa barak chuan coast guard lam akol ngala coast guard lam chuan flare long an long hak tanga ba se flare mu tur om ta hau silova long atanga an ron kol na lai nia an rin na lam chu an vapana long le thil engma po chu mu tur alo om der lo maya ahnua an zon kol vel po in nu ma reng reng mu tur om talo ani thilmak em mai chu khang thlona bo zinga tam taka khan kong an bo tira hun puilam an biak po reng rengin tran pui ngai tena an soi masak ber thin mayday ti thu hi an soi ve ngai tat lo thin kha ani khatianga thlona bo ta te bo ma lok leilama ground control ne na in biak po na a boi ma an thu soi in ang tlang pu thin chu chum in zial mup mupin min hip lut ti te thlipui na lutuk alo ti a engma mu thei ani to lo ti te direction sheet na ber compass a boi zova khoi nge kan om kan the thei to lo ti te le tuirong dang lam tak chung zona kan thok mek ti te ani kum sang kha sakwa le sompakwa asiam long pakhat Carol A Deering po Diamond Sol Cape Hatteras buloka January somtum pakhat sang kha sakwa somni pakhat khan mu chu ania thu thang vela shet dan chuan Deering long chu tuipui long suam mangten an be ni in alanga zu khap na dan siam hun laya ramasum don na nen po in nam hnoi ni in an soi bok chu ba ka khati hun laya long dang bo ve tho SS hewit nen po khan in zom na engemaw tak omin an ngai tin Deering longa chuangte an bo ti thu an hriat atanga darka tlem te nuwa light ship buloka longkal la oma chu long chuan light ship atanga signal an pek po chhon let lovin akal tlang tadaya chu wangin
daring longa chuang bo ta tenen khan inzom na an nei thei angem ti hi mi tam tak ril ruwa ani chuti rualin long mu chhuah na hmun chu Bermuda Triangle area ani tlat maya bojok le tuifin reta thil dik lo eng emo wang zok po ani thei ti hi then khat ngai dan ani vele bok ani Bermuda Triangle tuipui thuk tak chunga enge an hmu le I han ngai thla chhun zom zel te ang Bermuda Triangle lai taka pyramid rol tak pahnih hmu ania chung pyramid pahnih te chu crystal chi khat cha taka siam ani tuifin riat hnuai thuk tuka pyramid om chu amak ti mai lo chu ngai tu dan vak po a om lo hial ome an siam dan reng renga hian technology sang tak man ania kan khovel mihring zinga mi chung chuang bik scientist te poina an ngai tu thiam lo khopa technology sang ani pyramid pahnih te zup in hna na lai tak thuk zong chu kilometer ni lai ani a pyramid ani ngei ani ti fin fia tu te chu German mi Dr. Mayer le a team te ni in an man ro man po sonar equipment ani Mayer ngai dana chuan thuruk poimo tak mu chuaka ai ngaya Bermuda Triangle lai taka pyramid mu chua chuan Bermuda Triangle a long le thlona bo thin po kha thil om le thil ni thei tak ni in a hria ani chung pyramid te chu technology sang taka thuam ani ti chiang tu chu crystal a siam ani le zel kha ani eng ang fakawa turu nge ti a hriat mai theilo awangin long le thlona bo thei tur khop technology a in phum thei tlat ani tin chung pyramid pahnih te chu an lian hle a Great Pyramid of Giza an ti kha in hria anga khamit le thum lai lian kha ani Bermuda area hi US military kuta da ania chutianga sarkar ain rol tak awang chuan rindan le ngai dan thar aron piang le ta chu churmaya chung zinga theory then khat chuan Bermuda Triangle zone tuifin riat noya pyramid khuan thil eng emomak tak kentel ania chu mi pui hriat an du lo ani thu thang dang le chuan hetia thil mak om tura kan lo mi thla le suang to ang ni lo thil ho lam tak po ani thei tho bok a enga po chu lo ni se kan soi thiam dan bera chuan khulai tuipui khuan eng huai emo tak chu aneya chu technology wange anomaly lamzok ti te po hi ngai tu tel a thulang ole khati zong kha ni le phot sela next video kain mule chhewnga video mak tak tak le ngai nom tak tak te beng war thak tak tak te ka hon lati zel dona min lo thir sak zel don ya in zawai in lal pan mal som vek chero se kan lo me bye bye